Alright, masithi nje Ace King yomhlaba kaloku seke khona emncebeni yena pina ya hayi wena ngwanesu iri ikhandlela. Alright, masenze thina nje ngolu hlobo kaloku igama lakhe nguAnele Sipholo. Bhuti wam mandikubulise ndikwamkele, mandikunikeze nawe ithuba uzibulisele kumphulaphuli ekhaya. Ndiyabonga kakhulu kumsasazi. Ndiyabulisa kubaphulaphuli. Ndibulise nabasasazi benza FM bonke. Ndicibile ukubulisa. Uyandroma kodwa. Alright, thank you so much mthathi. Uba ndikwazi ukuncokola nawe nami kusuku lwa namhlanje kudala ndikulindile. Oh my goodness, wow. Sukulifikile. Today is the day mtase. Ace King yomhlaba. Wow, bhuti wami ungowaphi kahle kahle? Ngokuzalwa ngizalwa eMount Fair kulale kuthiwa iNcome Springs. Ngizalwa ngumama uMambanjwa, tata isibongo ngundila. Ngiyabonga libabulisa, ngiyabulisile abazali bami because ngiyabathanda kakhulu. Wow, Ncome Springs ndiqala nokuva. Ha. Ngicela ukuva abantu bethetha ngoba dibanise, yathola ukuthi what but that one elogama irrelevant kakhulu. Engathi liyarhyme liyisilungurishi yakhona. So now izilali zikude kakhulu. Zikude kakhulu ne? Zikude kakhulu. Hayi ndifuna ukufika nami one day apho. Uthi ngaphi nomculo bhuti wami uqale nini ukucula? Ukucula ngaqala ngo-2014 ngisafunda e-primary school. Okay. Ngina about 12 years qala ngomculo. Wow. So please. Okay, khuleleka. Ngiqala lento nethuba ndinayo amajidi endangikhula nawo. And cula nawo ke ngicimba sizawuphusha sonke side sizofikela kulinqanabo kodwa ke ngenxa yemeko lokubetheka ezindleleni sendihamba ngindodwa ke ngoku. Wow, but you never gave up. Ingoma zakho zingaphi so far? Zininzi. I can say more than 300 because ngisoloko ngirelease. More than 300. Ngisoloko ngirelease istudio sikumdlala estudio ngivuka ndisestudio ndihamba ndisestudio yonke into ndisestudio sis. Wow, that's beautiful mntase. So mhlambe wena unayo i-EP? Yes, i-album ikhandlela. Ikhandlela le track ibidlala yenye yazo kwi-album ikhandlela. Wow, now masincokole about ikhandlela. Litheni ikhandlela kule ndawo? Khona abantu abathi umbambisa ikhandlela, khona umuntu uyalayita okanye liyakhanyisa. Wena lakho ikhandlela lithini? Njengoba kule minyaka sibulawa ubhubhane i-corona. Mina kwami ukucela bekucela ukuba abantu abadala basekhaya baselele ukuthula banikhanyisele kule ndlela endiyihambayo. Wow, beautiful. Guys, nijulile. I just like ngendlela ocinga ngayo. So ikhona enye ingoma apha endizodlalela umphulaphuli ithi impilo yami. Uthini ngempilo yakho kule ngoma? Impilo yami uzawufumana kanye senzelwa khona. Uzawufumana igama lami uba ndingubani, uzawufumana yonke into ngami nefamily yami because le album ngami nefamily yami nokucela kwami kwifamily yami ba indivulele indlela. Wow, kahle yibiography yakho le. Yes. Hayi. Artist yokuqala ndibocula ngebiography yonke. Hayi, high five kahle. So wena une studio sakho since you've got more than 300 songs uthini EP ikhona, it's titled Ikhandlela. Ingaba wena ngeziphi challenges okhe wadibana nazo when you are trying nje ukuba ke ungenelele kulento yomculo? Into yokuqala ke ngibetha ikungabi na studio kwindawo ebendikuyo ngoba ngisedlalini. Okay. Ngifuna ukucula but ingoma zigcwale ephepheni, zigcwale incwadini, awukwazi ukuzikhuphele ebantwini. Oh yeah, I can imagine. Because because uzofika nento ebantwini oyicula ngomlomo ayifani nento uzofika so imastershile sekuyingoma epheleleyo. It must be difficult. Yes, and abanye abantu abanokumamela xa bathi ngiyacula nditsho kanje nakanje babe bengakhange beve ngoma yakho iyi-one. Iyona nto ndake nadibana nayo and yandisokolisa apha ebomini.
All right. So since you've got your own recording label your own production wena uyakwazi ukuba urecord amanye ama-artist, mandibuze lento ethi i-COVID-19 imoshile last year kwaye yasivalela ukuba singakwazi ukuyoperforma, singakwazi ukwenza izinto ezininzi as ama-artist. Ingabe wena iye yak-affecta kanjani? Sisi ndingathi ndithi i-COVID-19 indibulele kakhulu kuba ngo-2019 ukugqibela kwam ukuba nee-gigs enandibhukhwe kuzo ezizaba ngoFebruary and March ku-2020. Yes. And ndandinominatwe nakwi-awards. Nominated awards. I-awards zazaba nge-27 August 2020 ukukhumbula kwam kakuhle. Then apho yave yafike sendinominathiwe sekuvota, ivoto seliphakathi. Xa ifika yacika yonke into uba makucikwa kuzokwazi udityanwa kuzokwazi uthiwane. Ziyaphela kanjalo. Kabuhlungu kanje. Wow. Kabuhlungu. All right, but I'm glad for the fact that you've got your own production studio. That means that when anytime nje ungasiphekela nje i-tracks ezintsha uziposte napha social media. Mhlambe nje because of time bhuti wami kumuntu olingana nawe, somebody naye who's still trying to embark kwi-music journey. Ungathanda ukuthini kuyi? Ndingathi ndithi apha ekukhuleni kuthiwa ukhuliswa ngomculo, ukhula ngomculo, ufuna ukukhula ngomculo. Kumele ube ngumuntu oqinayo, ube ngumuntu onyamezelayo, because singabantu bakhona abantu abawuthanda umculo wethu mhlawumbi abatsho izinto ezihlabayo ezingasiphathi kamandi. Kodwa uba ngumuntu enhliziyo encinci, ngumuntu okhawulezayo ukuyekelela, umuntu okhawulezayo ukukhathala nokudinga, awuzukwazi uzofikelela kule ndlela sendiyihamba ngoku, because nami ndanyamezela. Nawe wanyamezela, wawo ndiyawathanda lo mazwi. Uzivele ke nawe mphulaphuli ekhaya wena osazama kaloku, wena osakhasayo, wena othi you know what, I've got great music but ayenzeki lento. Umvile u-Ace King yomhlaba uthi nyamezela mntase, you will reach there. Bhuti wami, social media sifuna ukukufollowisha, sifuna ukuchecka ingoma zakho ezinto eziphumile, sifuna ukuba yifan yakho nje, uyabona mwasi nje, sikulandele sincokole nawe, sikufumana njani? Ngiyabonga kakhulu sis. Ku-Instagram @AceKingdomhlaba, ku-Twitter @AceKingdomhlaba nakhona. Ku-Facebook AceKingdomhlaba. uKingdomhlaba wakhona udibene sisi, uKingdomhlaba udibene. All right. Ndibonile ke. Yes. Uzivele ke nawe mphulaphuli Ace King yomhlaba, uKing yomhlaba udibene. Can you just search for him, like page yakhe, umfollowishe, uncokole naye, umbuze nemibuzo, ukubuza uba futhi uzoncedeka kanjani wena xa ufuna ukucula. Guys, kaloku nizi icons, siyanithanda, ngama-celebrity wethu. Ngigcwele ngawe, enkosi kakhulu. Kubonga mina sisona. Enkosi kakhulu, good night. Enkosi. Oh, thank you so much. That was Anele Sipolo, all the way from Emon Frey. Yo, ulibizile la gama but ndiyalithanda lona. Vovo mavoveni, you need to teach me that name and you need to take me there. Ndicela siye phaa lalali yakhe njengegama engathi lesilungu engathi lizothi yabo la magama lawo endawo engathi ngo-Simon's Town. Yeah, nalo cishe nje libe kanjalo. That was u-Ace King yomhlaba. Umfollowishe, umlandele mntase, uncokole naye ku-Facebook, show him some love, show him some support. Kaloko sithi 100% local content, 100% yonke into e-local siyabathanda. Asifuna ukubaclaima xa be-famous, sifuna ukubaclaima ngoku beselapha. Kakhulu asileqe thina nje kanje. Yemeza